Assalamualaikum Ha'eduku warahmatullah Hajaro 12 ampun atu jemala Lun mubri salim Ha'eduku kewarih ngan kaum Kutangan dusun ampun mandum cedera yang teka di baru teka di tunong agam ngon inang tuangan muda yang teka di timur bang teka di barat tino kamu tapat uku taraja kadang len tu panatala bace balun lalun kemarang ai peme hari jang malum lon tuan wahai cut bang hai golom biata malum ke dilun nyo ampun manteng anu mi ubud hai ka puto nebun hai maju dengan tikula lun cuba bang ulun kemarang hana belun pam ilu mehana pucuk rung tawang cut bang di gunung gerudung iku hala melinggung ampun uming kuala badewan juri malam yonu idin kelun Aduku ampun malam yonu na pocakra Niba malam nyo uduku mutuah ngon idin Allah idin Rabbana niba malam nyo uduku ngon idin pot Allah ya insya Allah ba malam nyo lunci ulang sejarah Aceh Samudra dengan bismillah habalun kubun dengan bismillah Allah lun pujo yang po alam nyo langit ngendunya yang puju darat dengan kursi Niba nur nabi pinca semua yang puji laut kadun darat dulat batat atau dunia yang puji uro ado kadun malam yang pujud Adam ngantiti awak yang pujud kape bang bote lawan Islam yang pujud agama ejud bang lawan darah Alulun puja hati do Rabbi Tilaun ke Nabi Hana tak lupa tamu tilaun bang ke Nabi Muhammad Mertu mengecapan oh do dinang gro kalbakang Oleh yang teman bang betua dah ke ator mo dina ambia butur taware mate rakam tabat
Tebapayata dile jamun bang bagi bagama alunya demang bang kalun kure yang pilu me akhirat dunia nebi kuate kulun nyabu terang belum karang ampun ba malamnyo tujara ceta mudra berampun decah pomangan abu belapang kubu urung cidua aura dudo ya Allah rengdo akhirat ya hadara nabi bersumpah baru nyoha babang ojino lupun nyolong turun ba atai mula nyolong turun bang ba ulang jamun menan le urang Tuhan tidak ada dulu bang ada karang bobling tidak ada kim karang bonala rumba meranja rumbing mutitu tidak ada dulu tak pegah di mana balonnya bang apa sejarah munan ke pegale urang tua kadang na butoy kadang na talah bat yang kurung pa bang juga tapi butoy di mana neco contoh bang urung krui pade munan mitilun bo umpama yang toto bang ka angin bapo yang muato tinggai lam tika yang gola nengui yang bruhan mau ben tu nu pada celah tu baba ko bang tu analung nonton ngan mata kepala habanyo nonton bacul tapat lun sugar nikaya baru lanyo lun caritra Subhanallah dengarun kita tejara Aceh hai nangro libe tano aulia kamuri betun mangu yo mata lalu mata pun indah tu kuno nudika Lami kayatnya yang kamu rawi riwayat negeri Pulau Samudra Nabi Khidir bang yang puga negeri bunuh kita ke kai kena Samudra munyo Nabi Khidir bang negeri kita ke lai makmungan mekri danau Samudra munyo Nabi Khidir nuwa ke lai makmungan mekri danau Samudra kaida Khidir tatung kelai mangadi nabi kenona kita mangadi watua wang tanya doli wang tanya cai aduran dunia beri watua bagala tuan beri wang tanya cai mangadi woro Aceh yang suci, bubur tuci turun Rabbana, ada bubur lagi amanah Nabi, tetap naik di bun aulia, menyo Aceh nyo kaji waktu hana rapaya aduh Bandung nama kita kelai bangsa lagi tidara budah mutua ilme tamika kamu rawi bang oi kayat Aceh mangantai riwayat duna atai indah tu bang tino mencare atai wang ta Aceh ba atai mula wang ta Aceh bang wang ta yang mutua wang ta yang muka aturung dunia wang ta yang maju dalam sejarah penuju Allah
Tuhan karunia ba atai pun mula payah tak budah atai pun nang bahadi kau ka tutia ba bine bukit udet di nang bah dudo nu mulua tuno utamura kaum nabi no atai pun nang bah Aceh menia muga nila kawang ba pun tanuja jamun melua kena utamura upar siangon kude ucenya wate pun tanuja nambah Pulau Mutua, Pulau Tamura, wadenyan Pulau Tamura bang cukup dan luah. Wadenyan pegah golongna manusia. Pudrito putlo di kunro bang enda tu gitayo. Deman dudo kidir lam tika genap limang rito bang hai nang ro matanya taboro tepat duna nepuna adat bang kan undang-undang mandung rutam kali nepuna mulai lam laut bang dabu tampo lam rimba Tuhan mandu mai tempatnya adat kalina alun puna adat ka dengan hukum nepuna hukum bang ka dengan adat barulah mengha jatuh cedara bang jatuh cedara tidak ji otak di nang ro parsia nang ro kau kasusia nang ro cenya muban taretu warilangan kaum watengan langtung gampung gepuga hai bacu nenga bacu gepuga nang ro hingga katampo rame manusia nanyang hang muge nanyang dang macam-macam kan utia bang nanyang ladum neja ula ut jami ta ke lam la ut raya amma madu Demadu do maju nang ro bang jite uluarayan makmu rada jita go aman mengkato Tuhan karunia agama Islam bang bika tampo mandu mayan ro ikut semua ikut cariat bang lagi perintah po mandu mentaho ikut ulama Raja pi ade bang pimpin nang ro mamung lam nang ro dutun ngan kuda rada juta go mandum cedera Raja pi ade pimpin nang ro gedan pako hukum agama hukum syariat bang gedan nujung Udangan butun aman dijadra pelangan pate bangku dile pun berkembang agama Islam watenyan kenan pun tika nyan telan melaka nyan ke jalur dagang rame tat pendatang jak meniaga Maliku sale bangku raja yang kepun ane pimpin langsung Telan Malaka bangun bandar bangku kadu pekan rame tanah pendatang jak meniaga watenyan Aceh bang cukup tak megan pulau rempah kenang rolua pedagang luar bang kenan dum jitinggah India, Cina, tampola Eropa, lada halia bang ngana bunga
lawang wate nyan hai ba ang hai dan arya kaye tindana ngan ka barus mandum lagi bungku pugo uluar telat melaka kapai dunia bangun paja mandum tinena pedagang luar bang kekinan dumesa Aceh nyawa yang tidak mudah kaya alat ngan mublau watenyan hai bang peng muhdir hampi ge puna tampo anjino bang nyata da pandang lang tium timpan tide mantena Jaya Aceh watengan munyo tagunang bang o tujo imata tampo angkino bang tinggai kenangan lagi tu bayang lima di mata di Marco Polo bang o pulau yang jite jamun upate natem pernah jitika jamun watengan jijak mulai urat laut lang tunggu tambo le tuan raja. Welcome to my castle. Welcome to Aceh. It's nice to meet you. Oh, thank you, Majesty. Watengan raja laju kaguyu tamong langtung watengan jutanya pane kaum patatutka. Where do you come from? Di Marco Polo watengan bang laju jitut ngan tuara lembut di Pegaba. I come from Venezia, Italia, Majesty. Watengan di raja bang laju danyang tonan digata wahai cedera. What is your name? My name is Marco Polo, Majesty. Okay, welcome. Take a rest in my castle. Oh, di Marco Polo bang kagu yupio di pedungku di dalam tiga hana trepian tinan di pio di jora jubungku di wole tigra wate di Marco Polo bang di jaola juji puto batuan raja di lakaidin bang baraja nanggro jiji nawo kajina kita. Majesty, I won't go home today. Thank you very much for everything, Majesty. Okay. Please come again anytime. Please come here again anytime. Take care yourself on the way. Thank you, Majesty. Thank you, Majesty. Thank you very much. I don't forget you, Majesty. That's very kind of you. I miss you always, Majesty. Thank you, Majesty. Bye-bye, Majesty. Oh, di Marco Polo bang kaji jawa gede unang ro kaji jagita ji angkat layu ji tarik tau kapai ji labu dalam samudra raya. Deman ondo ni bawa dengan trulam kenan jame jika ibnu batuta bang tinggal kenan dari Maroko ganyan wahai cedera bantro ibnu batuta bang kenan ulun langtung gebitalum hormat raja. Bantro ibnu baduta bang kenan ulun langtong gubi talum tabe hormat raja. Assalamualaikum ya Sayyidi. Waalaikumsalam.
Raja talung laju getuot ngan tuara lembut gepegapa gejabat tangan laju matanya gecoyonya jame laju ledigra dengan getanyang laju watenya wahai budiman pada trotika min aina anta ya akhi ana min Maroko ya Saidi. Raja tanya laju dengan hai budiman tonan dikata ma ismuka ismi Ibnu Battuta ana muslim na'am tafaddal ijlis fil bait Ibnu Battuta bang yotinan trip hai di genyan hinan hai cedara Diman orudo wahe mate ro bangta Portuge kuno jidika mata kulit jibiru bang mata jibiru kulit jipute bangta Portuge kuno dodeka Pandro wadenyan bangsa Portuge jika jule gede menghadap raja Udayang laju de raja riba wadenyan hai budiman pada gedro deka Where do you come from? Di Portugal laju gitu ngan suara limboji pegaba I come from Portugal. We are Portuguese, Majesty. Okay. What do you looking for here? Kajamita awakatino kapugala judino butiga. We are looking for Piper Ningro. Ikamo raja meno mutika mujamita ladangan rempah-rempah mupuo gede urang gro Eropa. Oh munyonyan kajamita ino bak kamu tumpu mandungna kayak mublo laju ino bak bandar kalit mu pegah hidup bina raya. Di Portugal dinan di mublo mandum gaji putao pa bandungna di Japo laju gede di kulen putih nyan gede Eropa teman odudo wade mate bangsa Portuge melangge junan awanyan hai bang ulji melangge bidan hai bale Portuge nyan kanyada wade nyan raja bunge data laju Portuge tangkilan goile tigra hai awakah madum keno ye uronyo awakah belena hino Jino laju ka buka tahu muhan kuanco ko upah dua. Watenya raja bunge gutata Portuge tangkilan muhile tigra. Hey, you must get out today from here. If you not get out, I kill you. Bang di raja bang kagu tarik pudung Gucang gudang Portuge dumna bang kagu mucang bang muka hana muto tado watenyan hai cedera gemu perang laju bang muka dudo kata lu Portuge payah jigita Mubawa tenyan bang aman nangko rempahnya gepublo lage biata obang watenyan mamun nangko kedahai bapo Tuhan yang esa teman ojino gutanyo bang beli lalo buda lagi rempahnya tak pula
supaya Aceh bang mamulom jino rumpa tapublo lage yo mataranya mumada ono bang abalun nyorakan ulun jari wang Aceh utara munyona bang lebih Tuhan pajan ke pajan rumpah dalam cuma